مدینہ سہ شہر ییٚتہِ پیغمبر گرامی سُنٛد نوٗر اوس نازل گوٚمُت ولی آز ییٚلہِ تَتھ مدینس کُن نظر تراوان چھِ سُہ مدیٖنہٕ چھُ آز خاموش تہٕ تَتہِ چھُ ظُلم پُکار دِوان. یتھ دروازس پٮ۪ٹھ فرشتہٕ تہِ ٲسۍ اجازت منٛگِتھ دٲخل گژھان افسوس سُہ دروازٕ چھُ آز نارس منٛز دزان. یہ خاموشی پھٹ تمہ وز یم سات حضرت زہرا سلام اللہ علیہن ولایتچ علم بلند کرت اخ فردی قیام برپا کرن. آیا تہ مشروا قرآن شریف حضرت زہرا تمن افرادن کن مخاطب یم عینی شہید چھ غدیرک حجت تمام کرا جناب زہرا سلام علیہ. آیا حق کی ولایت چھنا امیر المومنین تھاوان؟ یس امیر المومنین تمام جنگن ہند فاتح اس سوی امیر المومنین آز آمد مظلوم کرنا. ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ست ست یس خطبچ بنیاد اس فلسفہ توحید فلسفہ نبوت ست تاروز قیامت ین والن امتس خاطر اس اخ روشن دلیل بے حجت. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کور قیام ام موجوباً تاکہ تاریخس دی ہاوت کہ یم ساتن اکس مظلومس پٹھ ظلم گژھان آسہِ تتنسن قیام کرن چھ واجب تو ژھۄپ کرن چھ گناہ.